tinggal pedung sedeta. Branone kesugiane yen dadi kapo ban bapo kiset dan sekepedek pang mekejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis. Kau jani nampe ngelinge anak gede adane dua agung raja sing kena bentiang ji. Terapi ngamal jagat. Semalia karyan gustine nenten becek puniki. Benar. Bangpo kedai pekenyung solung sebayan tante. Kelados loko bawa sangat teken penglingsir. Kengken. Iraga bang pekedek pekenyung. Ay ngedurusan nikin si tiang-tiang raja dua agung. Sing lempas saja buka bibi dekapin. Semang ne jani gelang medun. Ayo lantas pat. Tur maneng kayu. Sinah pun teman mungkin. Papan iki sir demen teken luluh cerak tur pamane pisan. Yang Jumah di suang-suang buri kedak budoh orang. Jatene mekejang budoh. Iraga budoh nih wale budoh. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita cendang mentah-mentahan. Nganten mi, nganten. Benengel san ada buang ya. Sepanan nageh nganten. Matsan ane ngayan ramo dini di pondok. Awenan sida gelah ngejang pengabeh lingih hidup sia. Utam. Nih harap pragina sekan nadane lo. Tuh megeneng dua, munyine luong jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek ngamah godoh emon. Premon tawa. Wah, cunian godoh emon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Ini ya itu. Remon. Aja ningat Remon. Oh, jajong orang godoh emon tadi. Sing bisa menggendengan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mamana apa dok? Ayo, Mamana apa? sila matambos. Bin. Tego matunu. Bontotnya karbet dan. Yo berak uyak entut dengan itu. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa muntu kan mekejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Ajo ya lo. Iraga sing bisa megendeng ha. Men sing tanya belajar megendeng. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyauten ejek iraga. Yani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megendeng kan muka celano. Balik uyak kore ngelawat. Enak gening lu gitu mulu. Mo, Enggak. yen tiang ti orang sing bisa megending tiang sing sebat sing mo. Man, Nak mula saja tiang sing bisa megending. Mo pemekah Ini terus jan. terang. apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mo lawan mo. Megarang nah. Nai mo ada Nai. gendengin mo. Enang. Rarahang ring dengahin wano. Cerita negari celeng alasan. Dasar gede kulit dalam tujuh. Ranas tapak rengok yerang cara jumpa. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas palungan sah. Gaya. Ada metanya tuan dia ni bertakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Beto kan beban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gendeng acan sing. Rarahang ring tangahin cari. Belitan di negari lindung uyahi. Lajit adek kosong langkong kosong nyandong. Nabok barang di bawah cara relawan. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindunge. Kengken kasus mana? Amongken cenek bolong urah ke lindunge. Selindung man murah. Nia.
Nek goreng isin sudah ceko. Goreng sudah cukup, renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Macang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kena lo menyama jadi ngajak mo ah. Kong, tadi man menjadi nganten ngajak nak mani dodona. Adi mau sengawan, adi lo seman nyamak. Aduh, Mo. Andeng-andeng malu, Mo. Mantun atuh mana merosan. Deraos na kito malu gugun tiang pemekas na jani mo. Kengken. Saling man menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini, Mo. Ani kaya jangan den. Nih, ilok sumur ke gelang lah. Ben mane mau periksa ke puskesmas nah. Amat itu seman kacung mata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan ciponer. Bos gelang ilo lanang ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki Timpalnya murid TK nih. Si unyil ada nih. wih wayah kot-kot murid TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK, si Unyil. Pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepadan waksik. Pura-pura lu kenal sama gua. Isi kenal aja tuh. Hah? Isi kenal aja tuh. Ajak nak tuh. Oh. Itu. Di situ. Ah, di ubong. Wah. Jangan kata jangan ngasih. Kasih nama. Wah. Li. Anak atotona. Hah? Anak subuh selesai ajak canggung. Salah kita. Jangan saya bubung aja pici-pici. Wah. Koseng. Man. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip lihat. Egen. Tunikan kan mau jalan igal main. Igal main ya? Bih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya pedang dia. Mana? Lampu mati. Oh. Begitu jelek tiang di mau. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo, Ayo kita. supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Canyuang, Nyuangnya. pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linung. Jangan senyak masuk mang aja linung. Abah, udah kan nasi kain lah. Senyak yuk. Kengken lo. Mangkin Min. Kados dan kemana yuk tiang rukitnya. Doning dan rumah so di tiang nonin pacang menjanji nganteng kan wente. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayana di selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling Jangan kan wente di tiang menjanji sapu nikah kan wente. Ih, ajomnya. Lar, jangan jauh lima aja. Mas. Aduh mau aku yang Jauh lima aja lah. Mas. Saya ada jauh lima aja. Jauh lima. Ada mas. Lanjut jauh lah. Jauh lima aja. tiang mau. Nah, kengken sudah mimi. Nualangin kain lah. Kadang lama supaya jani ke ngalai lu. Kengken nami. Mimi milu cara nak cerike. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak de dia. Lo puspo. Ya Allah. Ini dong lo ke semua men. Dong lo kesumo. Lo puspo nih. Lo puspo panak meme. Astaga. Meningnya nih lo, nih. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo kesema. Sing lo kesumo. Wa inna ilahi wal Apa kalau nang tuh? Nah kalau paman ngomong ya, Cak.
udah si Manduman kan bener. Nih, nak kengken sudah dene kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet merek kerawit adane. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Buyu piana di tiang antong Sing piana ngindo. Wanda semeton cokori dewa saking puri sigar petung. Oh, semeton tuh. Duh, men dadi bathuk ini. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh sih raos. Bener bathuk. Dah salah kamar. Punika mawinan tan keni untuk cokori dewa ngene. Muana bathuk sat. Nak bener kemar. Iman lok semua jong. Buron yuk diri tiang unasang ring cokori dewa. Menawi ta cokori dewa kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. No. Nak mulut kali tanam gladi itu di sigar dong. Nang aton iaji nih, pang iaji sangat senglane. Iaji lah. Ingin mangda keni atau di tiang kalam ngelinge warang. Nak iaji main. Mumpung cokori dewa lena. Salah kamar Ji. Salah kamar. Ini kemar Ji. Kemar. Niki adene kok jam. Ini kok kegelan yang mbok nih. Mungkin sing pedas pun dewo nyingaken. Pato kok banji, pato. Nih meme. Sujati nak kengken. Nung lasul matur sisep yang ratu agung. Yuk kene putran cokori dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nak kejang. Punika teh mawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng cokori dewa mumpung cokori dewa leda nedonin titian penyeroan duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene teh dane Gusti Pati Agung wentan iri kereng puri sigar petung kayon cokori dewa pacang angen napir. Nah, ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih hidup sida itu. Utamanya ya tuh tanggal 8 sida mesikan jagat sigar petung. Kelawan naga gomah gitu udah tujuan kayu 8 tawang ini. Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut tiang becek pisan mangda nenten saking riyen memesah kuren cokori dewa lawan puri sigar petung. Kewanten embangken mau balik pisan wicarane. Mau balik bicarane. Ri sampun wenten iri kereng puri sigar petung ratu gomong. Sujati nekeke. Doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Pati Agung. Nenten wenten matur ring lingeh cokori dewa ri. Saya aja neratorna. Yang sing jahat san rumah gong tuh. Ben kena Adeng-adeng malu dibawa raus adeng-adeng nih. Napi malih calon matuan cokori dewa. Iya Ji. Ida nake lingser nih makin mengenah reng kerangkeng. Kurang aja ya. Ayo. Sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walotake dingin nae. Basang sih dari panas, nasi bang dingin, otak aja bang dingin, asal di kulkas. Nah, di lapang kulkas. Alah batu tadi balik. Ne makin sabun niki ratu dua agung liksir. Kengken. Titiang maksud serareng cokori dewa ne mangken. Sabun api dia kayak cokori dewa. Ne mangken yang mana pijang ireng darmone jajarang riyen. Yang kemana hantu pijang iweng pemargi ne sabun itu. Kawon pisan dado terapi gua. Tapi yang mungkin jipang payu itu dia nganten aja. Neng, doi dewo sang sayang. Haji jengah mas kayo haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa gue lantas haji dewo ini belen haji ini mengenah di kerangkeng di kuda nyari kayo haji ini. Kenapa ya mungkin? Nah, yang tadi dia haji jadi kayak dewo, di dewo ngelunganin, kewalan doi dewo mau busana Agung untuk kejani.
Kengken di tiang. Nah yang tadi dia ngaji idewo parsida gelong ke Prabon. Heh, Prabu nih long. Subuh long berangkat ke muka anu. Aduh. Itu tak dia. Ngelong ke Prabon teh ngina buangsa. Nyaru nyamar kamu. Ulung Prabune. Tapi males sampun wonten semeton duweni pacang iringan kumaha. Nah pemekas idewo teh adi. Inggih sampun. Adi iden di penjalan. Cek karena gitu. Beli nasi nawang purin idewo Adi ngetang beli kamu. Kan itu di purin idewo dibencingah beli ngeraji. Adop takon di Indonesia. Idewo malah semeton. Utawi kegelan. Timpal ni rumah kat. Pangidang melanin idewo. Tuh kalau beli. Lihat. Sedang becik kepisan. Reng puri sigar pedonge mangkin wenten tetanggon titiang kantun mingsikeun titiang saking puri Suryawan. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah. Ireng mriko Haji melingeh. Otaknya kok separuh di sini. Gawat cai matur. Puniki senada ji. Kengken ya. Aji budal kena kegombang. Kairing ban penyeruan duene titiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung. Nah yang coba kita jangkau ke wilayah dewa kelawan hari ini dewa nih. Ajilah kabda. Iringan kakek. Margi dewa. Kangkong sing ngerti. Sing tawang sagas nih. Bahasanya bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Madam Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Gini enaknya dari bapak. Meme songkorake mau kacau mata. Celano. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Kengken. Jupiter. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen tuh ulung kan di meledak wok banyar nak eh. Apa ulung meledak? Kemudian sing ngobok bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Ini madan calpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijo cimegai nih, Ra. Dong sing ngurdo nih. Sing Jangan taruh ten ngurdo. anak guyung ngajak nyamuk. Apen nih cablok. Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat. Oh. Ime dia beratu, halu kan di camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD.
Sangkal camate medasi SD, Hah? mapan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kae aku dong unang, telung tali. aku dong beli nasi. Udah kadang 5 tali. Nyekal bang nar benduang tali ungkus. Bibis tagih sedang nasi Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Agung cai. Sing jam makelo nyancai lakar ningkangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar petong nanunglah kepatetan. Ni mulu patet ngisi gumini sing jadalan papodan waktu. Kewala antos nah. Kengken pola suwakan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suku. Antos nah. Ada bencong lep. Ini ngawang-ngawang san jero ni. Tiangnya namwani. Ane muani jegek. Tiang wani sekan jero. Abene kembung. Ngawang-ngawang colek konen kenal sebabane nyolek. Tu besah tangkahne. Lian saput tiang madugdog, Rago manunangan tiang manundangan. di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja kalungan yen kalungan Dharmone menang, Adharmone kalah. Contone Mayodanawa sing percaya kening Ida Sang Hyang Widiwasa mati sing ada keturunane. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo dadi raja, Sang Prabu di kerangkeng. Kayang jani udah di kerangkeng jero. Kayang bintlun no ditu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin itu pang merayun atuan. Dong oto ilah nyen. Oh sing nggak diorta. Mati masang. Mati. Iya nado no takon Kang Wang gigis sang urip. Padoh ada. Main kupuri. Yang kepuri ini. Jo, ada panjang ini. Mas, aku takon yo. Betul saiki puri sigar petong yo. Betul. Penjenengan saiki saking pundi, Mas? Aku saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Ping siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro klub kambe perkawinan anak raja, Mas. Anak raja Yo. sing cewekku. Oh. Macam dekane tamu nih. Panitia. Panitia sekaligus satgas. Tadi belum. Ing beling puni. Kengken. Amil anggur. Apa madam kedo? Amil di luar kandungan. Undangan Iya udah ambil.
peleleng ide kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelane seduh muone. Ada no Ada gelas. Yang udah ngapa arit? kain arit. Kenapa nih? Sing nawang cerurit. Apa badan kedo? Sing nawang cerurit. Sing Cerorot. yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale Thomas. Adi dulan. Jatene nyen ragone ceng ngawang-ngawang teko mae. Wah, ngawang. Camat nih marangkap ketua panitia. Camat. Aduh, ngudiang kene mau kok ban camate di. Sangkal mau camate sing taen majemuh. Oh, sing kaen majemus. Bimani gede panasnya deng-deng ibune peng sing mau nah. Terima kasih tawang camat. Apa ada camat? Camat calon. Hmm? Ma mati calon mati. Ya gelam-gelaman. Oh gelam-gelaman. Nasod karya karsuntik kaji parmalin. Tidak dani unahan sami. Iring ragenai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Aing Ratu Agung durus medal punik unahan ini pacanya siang Nak kencen kena camat nih. Gelah peneken siangon Ciraja ketunen ngurus jelma gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwine duaning nembe wenten karya. Bang sing enggal kesemo yo. Inggih, makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa jo? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing neken. Ah, Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. acak. Jak benyah latik bener-bener camat nih. Pulpen raja nih. Nggih. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi Mawen metakon kaping rajone. Rajone anyar nih. Nak ngudiang dini mah ada rame-rame. Nah, diwentan sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas yang ada lain ngadakan karyo mau jayo-jayo. Abis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi! Jak peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang
Sang Prabu ane merasa kan gobone bagus, bakin itu. Cijak naduane bagus rasang ciban sini. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi uli kotor kene. Juga. Nah, jangan bagus. Nah lagi guna kan. Mesti aja kono. Juga. Tuh marah sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin cuma nekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Tegak. Gus. Yen kene pengayah mah pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman padu buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inge. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan anginum. Pangkan ngerasanya madang suka. Tahu cang? Keciran dua ki. Keciran dua ki. Abang tusing tadi masuk. Keciran dua ki. Abang tusing tadi masuk. Di subane masuk. Wanta cukup kewastani. Di subane masuk. Wanta cukup kewastani. Cancaknya ketakin tekenan sama Don. Sangat di camat. Lar. Ada ciglam jang. Lar, do rumangna camat ke imang banggo. Maka sada panane. Udiang jan ieu. Ke panang nih. Don anaknya lepas. Jadi panang. Segawan cikong. Tawang cik lah. Gelak gustinnya. Ulit na kukumangin lah. Ongkon dan ditlek tanam lek-lek ni sukumi. Nyen cingorin. Dong sangkan kene. Tekatine pasti bakal ngelok oke. Yang mulu cak lo serap si kekil kena caine. Sing cing orang. Tawang wakil cai ngeluh nesti narang jana.
Aji uge laksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungol. Tadi pite banget lautan. Waki sing kirek jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ipun diago. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona pianto. Dua sing winayo. Piana ci anten ci ngajak Yadi dini. Jani jutet kene. Banten ci deglah. Gelah kalau kami ngajak Yadi. Adeng lah ne putrene si Gatung. Karena di Bosan wakil.